Enende kuma kiteta mboni umiloni wasua nimekuikaila silikali kuisilamu vya wakusuvia nyamusi ya kithekani kumetana na nyamwemwe muthemba wa mbiti ila siithitwe imaye ya indosio masani mautuko enendea meweta mbiti thita siithitwe si mwisho kwa undumwe na siana sio navala yu meuteta onaitina wakukuna livoti kuimuvia wakusuvia nyamusi ya kithekani mayao na utethio Titus Makau na mauvo. Enendiana ala methitwe maina magwa ne mbiti ikwa ibinda yasa inumeokulia silikali kwesila mubewa kusuvia na musi ya kitheka ibetange mbiti ima withiululukoni mo maiweta kana ciana ciona indo cio cie muicioni yani umona alikile mbuine mbiti na ila na alikile mbuine mbiti nene huya na mbogwe ngo ndo ndithiane sino yanu masafisi wasi ana wa skuli silikali patroneka maili ro rubetia mbiti kisioni Ngwetha idagasi ako kwito neni nti idagaito na ikala na muta isu na no mezi ciana ne sito tuyana ciana cienda school days na sithi za ingi no cieguo ula wacia wa mbiti kasembo ikaumia na cia umia mose indalika o muicioni wako ambio kuititia mwanengi mbiti ku katikati wa ciika na kuyingwa idagasi ambiti ku aigwe atalime kuka kwitu moko sisi mbiti metuma matatwa mbiti ko either kana ila nene ito na ikala mbiti neki ko kwitu ko ingwalele uwa mbiti no ilambo isito o ila sewo kaikaiwa Oengene ndiani mateta kana mabindani ala maiwa indo ciona mako na livoti tamea manengane ukuse maiweta kana bayo ndo matona kukuna mbiti visa onge maiweta kana bethia wapata toneka muno jela mbiti yakwa tamboi kana ilondu na yakua na bala mateta kana kuma jela mawisa make AWS mamathie kwosa itambia mathai kaundu roingi ni maitwe ni mbiti na yuthi na wila wivo ikire watu a report wiwo ithiuka eta evidence biti ile za utuko ndiko ne kabisa biti onoka amwa kumezemba nyendo mikwata ondwa ube ibandu nya evidence na either ibatoneka miteko yesu ikethe kwa jiko nundu mbiti sieselao ito nini sieselao ndiani withia ni atutete nundu ni ukwatu ana ukethia mena evidence limeonwe ine mbiti na imaniona ondwa u pethabe undu batoneka kwikika ta report kwa mutumia wa ndwa mbiti ni sialite kumamba ndo sikwibeta ku katikati wa andu nundu ku kwitu tuthekani tunini na mbiti sina idakasia ikala kondwa uno nginaitiro hito tenia taene ndetiba ripoti ya bilinga wa maboku makiteta mbone umilone wa sua kaundini ya Makueni Titus Makau.